Veliki pozdrav svima, vi gledate činjenice o Adnan Browu koje verovatno niste znali. Pa, hajde da počnemo. Prva stvar koju verovatno niste znali jeste da se Adnan Brow na početku nazivao Balkan Games HD, pa kasnije promenio svoje ime. To možete vidjeti ako ukucate na YouTube-u Balkan Games HD, veliko B, veliko G i veliko HD. Prvi kanal koji bi vam iskočio jeste Adnan Brow kanal. Sad vi mislite da to nije istina, ali kada bi pogledali njegov username, vidjeli biste da je gore u www.youtube.com/user pisalo Balkan Games HD. Tako da, to je jedna činjenica koju niste znali. Tajna njegovog uspeha jeste u tome što je napravio kanal 2013. godine. Tada je YouTube bio u razvitku i nije bilo toliko popularnih balkanskih youtubera, tako da kad bi želeli da ukucate balkanske igrice, balkanski gameplay, ukucali biste Balkan Games HD i prvo bi vam iskočio Adnan Brow kanal, tako da to preporučujem i vama da uzmete što jednostavnije ime ako snimate igrice i verovatno uspete. A kao što bi rekao Adnan Brow, od mene imate veliki pozdrav.